vai atu matua I ti ngā whaali I wala observa. Ele tūlanga fo ile le malanga so o le pare mia I ni usia. Ah, matatu ile fa so ai le fia fili. O vai tu tu singa so le ai le mali e le me mali e. Matua le popole ar ka le kusikara. Kwa le popole amale ko ke fo ile le pole ase tūlanga e tau nuu iai lona mai marang kusikara. And you know one thing sa mo wo ulo. O le mea mo le woman mea tino wo ulo. They are asking for it. Kusa o le mea lea wo uva aia tunga yanga la observa marifikirea. Ai whao ngā mai ia tamu sa mo ia lea kusikara. Kusa o lai manga ngā o e kā ngofia ku ia maa ro e whaise mea fu ilele e a fia I lako. Ai se I whai se lako breaking news la po a. Ia. O e mana tua le upu fo ilele I le kangakai e whaau sooso. Fasi loa le kangaka. A leo le ka o le mero ke wakuora whakai ka inga. E kaukala. Ma whaaleanga la lau lea. Ai ngā o ngā whasi ar kanga ka fura lau ngutu. Ma tu whafonga le tu. Ve ia loanga oso mua leo alu whai le kangi. Usa wa pei o iara le victim sa. O le mea tonu wale nā leo te vai. Le ua whao ngā la observa le taimini. They are looking for some money. They're looking for some money. Olala wingo lo tala. We're broke. Ala observa. O kua ia mo le meole o le ngosi pepa ua makua sasa whaalo le mga. Lai kausa I dise la kovanga fo ile le whapeka ua ie. E kangi fo ile anga ile asosi kusikala le Pasifika ma vava ia kule langi whape ua sawa inga laku. Mana tualanga nga ile isu whapea kupu mua la observa. Ile vara observa mana icha pipi. Nga ile me whapea aso ifua sa vea sano marifa. Mana tua mai la e ile esenga. O lona esenga. O le mea ngā lenga ka mo whai de kuila epa ma le HRPP ku lohu kai porku kai inga esko ingo kofi lau ngai ka le potu le lenga mangkua lenga o kula fongo la kum ka upu mara pse lenga o feika ia le HRPP nga kai mi o lai expose mai le observer ia issues ka kupi fo ile le misi ma le misuse man ko foi le ola ngā ruenga ave I mingi ska ma fai pule o la ko maka vainga le qualify ni kon kalake ai wa ave ia o le mea nga that's an issue ai nga feika valea ai ia fenga maro le chapi pinga kaimi isko ingo sa vea sa no malifa lenga ave ia la nga fai ina o le mea kau shut down le observa po le o le mea la nga o la uai kunga o le kau koe manga o le vaenga koe fai se repeat o le mea nga ia they are asking for it kusa o le kau koe manga o koe fai ma vela o le fai ngor kau faleanga le fai mar kau faleanga e manga o ia react ia pale mia marang fai nga malo ko si sira foi la sambo nga react tro fo ile le pale mia ia nga press conference ban la observer nga ko vai o inga malanga langa umama ye lunga le au loko leanga le ko kongo me ka media but that's not all ele ola ko uma ai o inga ko vai o nga kusi fa sanga nga il pale mia ma le falanga fai unga fai o inga ri yali umai loko le au la lafia o le au loko leanga umai nga ya le ala ka mo fai nga pa mo la ko po mo vela uma o fosi mai le tio ai fai se kala le tio le nga fosi mai ai langi ke so mai ka fai sanka ki nga le fia ka kala o langi ai wa force 5 mai ya uma ai o force mai le pina Pasifika o le ala ka uma fai ai fai le nga mea o uma nga pala ko po munga fa pe ai e makualo lo mai le lalo langi o media e matua fai ko I fai al pare mia malanga fast
malang whainga maro. Ai, ua fiu e whaina ngā mea. Iri e. Lea fo ilai koe whai ai kai miringi. Ioi. O te toi haru pēr mo toi mata mata i treatment i te maro leo Donald Trump la kungungi. O le wha, o le news le CNN. Ah, ako ki roko. Ai, ai se isi mea kuloa leo te lo fatu ia la tau ne foi America e mau se ata tau fans ata tau i ka inga Trump ya. But o le point o leo ke kau mawhai e oko mai. O le stand ar ka māloa i mo le mea o le fake news. Ma le mea o le news kau whaleanga. Ia. E le ku ua i ar ka māloa se ava ngoa. E le popole foi se Trump. Pe kau lolo o mai ngi media mai fafo mau mai kusi mai anga mea lai fai. E le ke ai Trump. Le anga i le o fundinga mai ngai media ngā mea i Amerika. Ah. O winga le ke fai atu ai. O ke whawheka ia uia mai. E ke sina mai. Ka vai. E ngā ngu whai aku. O le mālosi o le standard ka māloa. Le anga e iai le whaai kekenga. A le sako o ngā o kou a vea kala anga o se aku. E pala le ma. Ai le pala le kala. O le mea le ngā e mafuai e ka kau lava i le whai ngā mālo. O ngā sila ko ko a le lei. Po o le a se mea e le lei e ka kaunga whai le ngusi pe parea. Ia. E le te tau foi ona tu upanga noa ina. Ma tu ufawina. Le anga e aki a. A wangi ka kou whaale e ango iai. Le anga o le ngusi pepa ua i longa langa kau ua. Ua leva fo i ko kongo sa moa ma le Pacific. Ma le lalolangi. Muri aku loa. Iai le au whaale anga mea. Ai le anga o le history a i o le ngusi pepa. Sa moa opsepa. O whaisi leva. Iwe. Ele a se senga ma le HRPP. Ele a se senga ma le HRPP. O le history ma le HRPP ia mai ava i kolonge po ai lava sau ia kofi lau fa solo mai. Se lau pasing. Nga a maka mai fo kula e pa mai pinga se lau pasing. Ai na ho o lo ele to ai nga o nga le wale ko i loa masesi. O le mafau ia ua ku i lungo le malama le masinga mafuku. E la utupu. O le me foi la nga i lungo se pare. And let me say this. O le mafua anga fo i fia i le observa. Onga e kau solo musa mai lava. Ia ka kou ka kangu fisia. Tau te lo o le whainga o le whaikala al palangi. O le whaikala al palangi ele ale manga o ele mai mōsong kaimi. A o le whainga o le whaikala al Samoa. E ikai, ai ngofu sia. Suri ai. Todi. O le leanga ngā. Ia hau fo ilai. A nga ua ka kou kuku whaakasi. Ma ka kou ngā ruru e whaakasi. E aua kou ke kasi e inga fua. Ma aua fua ngi whai ingi o kou mangaku. Le ale sia le walanga sia sen mai roa fo i mama. E nā no ta vai atu. Kusa o lau fo i le ngā karasingi ngai ki kangu oiru. Kau se e raka whaaso. E whakara runga rokala. E le kai make sense le a mea. O ro ngofu share se mea e kere o fia iai. But why do you share it? Parangi, ale mga awai. Delete. Ignore. Block. Unsubscribe. Vai. Me o le parangi sa o aia whapenga. O le parangi sa o a whapenga runga mawhauwhau. A o le ha mundi. Le anga e vave kere ka kou lalo risu. O tātou wai mafu waifu. Ia. Aia ngai. O le kero kai mi ai whai aku le media watch. O manatu so whaaso atu ia. Te mi foi na whai le media watch. O la foi le tu alalo te tu alalo le tau sala ia hana.
Oe ke amai fuangi article observer. Aru oe au mai sa ili mai verify mai le tala mua sa mo global ia magisi. Lo ke fai aku sa awala utala. Angu sa fo share mai. Na te iei fua le ma tele wa kumu kusa wa kiringa popular ai fu. Ona o le fai fua o le tatou share o ngamia. Ai tatou iai i tusi ngā le ko ingangu suwe. Bitterness. E le feika i le fast. It's their personal attack i lana fionga i le li pāne mia. Konga, o le personal attack ale ingi kia fiki lea. Lai fau kua mai ai kua ma lo ia wala ngā ngai kai, ko ngeki ai le misi o kua i la. Ase o kaka umangi o kanga kai loko. It's all because o le pāne mia o la auki. Anga pāne mia ngeises. Ele ke lengi. Lala ele no fai so ala o fa so lea. O le vai al pāne mia e fea ruai. Ma kua furi o e kulora o fionga ke fea ruai. O tatou vai tatou ia e malanga e le pāle mia New Zealand. New Zealand e whatau ese nei manipia. E whatau ese Hawke's Bay. I'm pretty sure lai runga wa lele te mine la ufai malanga atu. E o ila loi Wellington ni. Ai pe malanga whaafia se lau le pāle mia. Pe aru I maliu. E vai o le attend le funeral. O sionga anti. O le faletua, o le tuangani, o le tingar pāle mia. Lenga maliu ngi lai ya rest in peace ya nana tungau. O malanga e atenda ile pale mia I mea kauronga ai. O manga o la observa lea. E vala e wengi ia ru pale mia kauronga ai. Tato vai tato le loto le tu inga fiti sa u pule mai. Ai fai e maka vingi nie kamiki. Alu pongi sa ya ma o pungo ngo ila ma. O se kaimi o se aso ko e kuri ese le fiki le ma Samoa. E kasi le me como fai. E te tau fo I tau o fionga I mingi sky o immigration. E ka kaunga kou sila po e ar koe ngā visa la e whaingaru ngā whiki Samoa. Leanga e ka kaunga grant e ka kou visa whaingaru ngā I ka ngaka. E leo ako e kau whaaleanga e ka kou kungu. E ra fo I leo ke ngofo ngofo I mo whesiringia. O kau whai e se fuafuanga e leo whai ako se siku. There are legal ways. Ko kise sila o kou. Nga o nga whaaleanga mea o le si kenge fo I le o le kenge le pese kenge Musalemi ai ko kongo le peia o le senga kenge Amerika pea help me o toi Amerika mangua lenga whaile sa nga I think was Trump ai varvala au kul mai ka inga au kanga kai ma walunga fo ko kongo Amerika o le hane mele le wo faye ana wo investigate le wo peia wo fale ko ngoro ngasiki ana ngasiki sengi o laenga sikiseng o le mele o ke ngofo ma au mo lo ma fo fo le anga e meda I le aku le ngoa ka u le ya o nga ku pe a fa pea e se kuskusinga ye fai se ngaka se I vanga ngala e le angor ka ko fainga malo I meia o nga o lo le e sa ora le observa e ta pa utai me ka wai nga ku enough is enough e nga ke le la fight le maka upule Samoa le nga maka upule le mga o Samoa e koso ko ya u Samoa ale nga roke le parlemengi manga nga ora I tapi pi koso fa ka ku ka ya I Samoa saufia me mga o fia me e fa ya ku nga me o fa masingo le ila o keisi le kai mi ngai le foi mga koso fa ka ku u Samoa ai le se need wa o mango fasili o mai mauro ia ka mai ma keisi ma kan e o I fa masingo Samoa New Zealand e ngombe mo a uru mai wa fo la ye le via mai o le winga la le o te fai atu ai e la asanga ko fa wa ya fa pe ngi ko inga observer ai la nga e o mai ya o le kali ele malo ile muspe pare non o asia te fa so sa wa ile se me la le fo e fei ka observer
but they are responding to the observer. O le mafuanga ngā lea lenga marosi. E pe ia me foi lili. E la laule ngā oio o kāngaka. E la laule skema o kāngaka. Ai koe kiki uma se poro kalame o whasoa iai. Lai o le nano o whai atu la o whasoa i le mele. Nga luke mga oso ukango sa o i lea. Po le a kongu le mafua anga ya lenga whapia. O le mea lai kupu. Le anga o lai fia le fiki le pu le la observer. Lai react a ku government. O whela o konga nga oso mea le mea. Ia saule release al government. O inga kali. Ele o kali le lalo langi. Ele o kali le a kungu le anga. Ele o iroa le a kungu. Ele o mera le a kungu nga mea. Lai seki mea uma le a kungu. Ko kikia. Ole whaso foi la ia lu te whai atu mama la vala u lau tala. Ele whape o te whai atu ona o le ase isi tu. Le anga o ke ngofo pea mo vava ai po le a tonu a o fea e tua iai. Ia ale tūlanga o le whato whala i ngā ale whai ngā malo. E winga i mea e whai aru espipa lea. Iwe. E matuale luama o le mana malama po ai pia tangia mai o lea e kali iai. Ia. E mafua la na tali iai. Ona o la la yere tali tunuma. Ona e ko kere kanga kala e whai kaumala tō. Muni muri tai. Ai anga ua whaka ikai o ngā whai ia ale fufua ngā. O le ale me popole, o le ase me ale malo e lusi. Pe a whai e lau ke whai a sa o le mea sa o i le pule, ke maro fiki le pule, angus me parea. Le anga i lo utal tunuma. Tasi lea tautonga le lei. Ma le good character sos ka ngā kai issue ai ingi e te taunga issue ia ini pepa whai ngā rua ngā mangi ngofo mau e ngā rua mo Samoa i foreigners e ka kaunga le lei le character ka ngaka. Ngā whai se su enga o le ko ai ngā fiki. Ngā whai se su enga le lei o le ko ai ngā ngaka. Te mana tuana ma whaasoa ma le whionga le minister Fata Ryan. Awe sa oi whai au tuana no lea. Ma le si vai ngā la kau valea i ma le tō ainga. Ia wala ngai tau fo i el sunga Fata Ryan i asa vea sa no marifa. E te tau ona whai se su au te le whai atu o ni vaenga illegal. No, it's a legality, it's a legal process. To e fo i mera utala i kamai ka inga nengo whaku na tu whailanga protest fo i le tutonu le. O le chambers fo i le e pia ole official o senate po le official whape ngai ni Amerika. Ma whaianga vala au ia Donald Trump ma uma e against i le kaua ma me uma. Le wa pia le woko e kape wa lele po revoke. Le siki sengi ma meo. Now, we can think of it, wa hash kele le kurang, but le authority of the government. Le anga afa pe, le ia se nga malau mea ngai whai. Ma le mea ka o lo whaaku po whaarawe lavi. E ma whai o nga e whaaku po whaarawe lavi. O nga o haunga ngana mau mea ngai whai. O ruinga langa leo ke whai atuai. O le asanga ngō fua ia ma koua fionga i mingiska i e whai ala immigration. E lo immigration New Zealand, immigration Samoa. Ai le se i whai se kou su enga ma se iki au ili ma sirisilang. O kala whea unga le character o ka maroa lea. E kusa o anga ngā ruenga i e sau e whai kongo Samoa. Ngā o le sau, e le ia se me fo i le mare kou whakanganga. O le kangaka mai fafo e sau e whai kara leanga, e ave kara leanga o Samoa e fafo. Te whatula o tala. O le visa leo ke wherua i mai e. I have a media visa. Yes. O ke leo wherua i se esta visa. Because wa uma last year wa uma nga maile lapaka i ngā ale Homeland Security ma immigration na New Zealand ya Amerika kia. A whai o usa o le media. O ke koe fo i whai o media visa. I have to travel to America. Ile koe ngā status le ia ua o kaka media.
O le mea la le wa le o foi kro fai lo media visa. Le lo fer wa mai. Ile media visa e lima kausanga. Ele ongi visa ia ka fau. Ai o ia inga o la o media visa le fai. So o se kai mi au ke land mai i Amerika. I will have to be interviewed. Esu e po ha o me ki sa weli poki. Ai po ha foi me i news o ki sa fai ko ngi. Da moment e kau roa i Amerika. Le kulanga o news e o mai fai ko mangi kara le anga mangi ri poki o Amerika. Le anga. Sabi se me ki ko foi ai o me va le ko foi. Wo ma va ma. Anyway. Ole winga la na le te fai atu i la akele wa kele. E le ska kam ko fai manga venga mafa manga nga sana le mus pepale. How can we fa fega fai se solutions o mengi. Anga si la fia le leye la le avatula la fu le ava ku ya ku ye ku ke. Ku la e pa mo tu ye. E ko ke o mai. E a maingia ko kangi anga ya mako kampangi ni usila e fasanga. E fa se ai me ai e prova ai se me mo ke kala ngoa ko. A foi le langa le ko fo ia ko fo ko a vera nga kangi le nga sa fa ni usila. Nga sa fa ni usila vai ku nga e mai mau e singa ai langa ava. E le ka udia ni usila langa kangi le nga sa fa ia. Ma le tau tai ai. E winga le me fo ile le nga fa maro ro ile siang ka ma fo ile ro fo fa vai ai. Le nga ru kala fa nga o ile kupi. Ai fa nga fa ka wo yang aisa. Nga sa ura fongo ko e sa ua mai langa kangi ngi usila. Langa nga avak waile e kusia loia. Uma longa kari e ima ko loia me uma. Ale la kausanga wangi ngimo. Ala wa aru fai mere kangi sa mo. Le fo ila wa uta pena ina uma me. Wa uma fo inga fiso ka imero fiso leo sa mo. Ka penga uma mai a fai o nganga le kaulia ngi usila. Fa idoa ku sa mo. E le kaulia fo isa mo. Langa ile ingi kuna fongo ilalo le langi. A isa unga kongi fa fo ile sia kungu ura uma kau. Ai e aro ke kau corrupt ile sia kungu ue fa ngange uso kanga. E kau fa ye. So o le ala o te tala noa mamatu. Ile fainga i le nguspe pala. Langa a kou sila sila. Makua i kau fa ale yang are mele fai pan mia. Ele o kala ngoa ngi isi urele. O le a kou fa afika udi a travel so or pan mia. What's your problem? And who are you to question that? Ele o ke ala ku, ele o popole ala ku o Samoa. Ele o popole ala ku o Samoa. Pa wale mea. I travel le pale mea aru whaingia nga holiday fo i ingi makawhanga i whea maronga ainga. Ala i rani aku, a o mea ngi o maliu ko kingo wha ai poiponga, o mea omanga. E o ai pale mea o aku ngu kekele, peres kengi o aku ngu kekele. E o ai mea nga. Ala ko whea. O le are ko whea au le ngā mea. Ana nea leno o wha aso atu. Ua whaaki ngā ka linga fui. Ngā le lewa ea kari mere maro i le observer. Kari mai wha lango atiko. E o ai mere ngō kusi le malanga o le kari o le pālemia. Anga ngā mai le release al maro. Do you have to do that? Ora fsiri ngā. Ora fsiri ngā. Oi fo i pese kāre ke whaia. Pea whai o lau sunga ngā le ke. Lewa e whaia le media al maro. Leo ke karangoa ko wha media. E le ol pa ua o le lau uruma whamoi o le hiko. Ia. O le amanga ia o ka oku inga me whapenge. E lau kei loa ai. E iei le ko inga whakawala e whakawai lako. Ioi. Winga ngā lea lenga whai akula kai akana. Ai waka kaunga su e angi. Po o le are ko inga visa. Lea iei le mea uri le sa mo le ingi kisari le ingi kia fikire i kongo samo. O le hano ko inga visa lai. A o iei fo ise visa. Liko ngofo yo. Po le mea o le whao ngasi ki sama, I don't know. Wale o ke o le ngau o le au ki fas. Po le mea fo la epi o mea au sainga ye. E se kai ko orua sainga. E se reo mai o i kama ke nge ki Samoa. Ko oi makai ke kere nge a inga i Samoa. Ai o ma enga wa mu o pa le mea. Ko so la. Ai whika ngisi ke nge ki Samoa. Ara u koe fo isa o sainga i ronko orua. O yengi su enga le lei. O yengi su
O se isu e po le me awa a fai ko ki su aku nga isu le ita pipi le kai mi o fainga maro ku le pa le visa o ka maro le fainga ku nga e ma fainga ko hiro nga ko review le visa po o accordingly le fainga orang kau wale fai ko mo samu po o se visa nga isu e sa we kau fa leanga ma kau fa leanga ma kau fa leanga simple le van kau fai mea le van kau io ai o le ala ko ko mo fai mai e va ko ka ka mu o Samoa ala ko ia king fai popo alu aku ia fiu e uso ia fiu po ta mo le ko ka ngu fi ko e karo kas ko ingo o papa va ama so fai ku e o ka nga ka ngu o Samoa o le foi ko ke kaura malama mai o ora ku Samoa ko ke after o mai o le mela ko mai after ka nga ka Samoa e ko le foi after i o after nga i le inkiera ia fe kau i le awa o ke fai aku mamana o kana mara ku ala lo ka ko fai nga maro anga o ngia o sikaili ia po on ka ko sikaili le fai fiki anga ngi ka ko sikaili ia anga se sa mo observer le ala fai fiki ai wa ko nga kuskusinga ka ko ia nga fale anga fiki ia sa o lo mar fa kulo wa sa o lo mar fa sara na ka pivo ile le fa TikTok so ai pala si to ilo ai la mai lo ma vai tor pa auti e lo sa ukala o le fasara rau la kapi ka mai ai parasi mai lo ai la mai lo ma vai tor pa auti o ko inga skai nga ku puya ka ku pe ang ofikile ka ki fai ai mai io po o konga foi po fea wa le van fa ki ka ko ngu ko ki poki anga ko ki poki o le me ka ko po le ai le su e a meet requirement o ka fa le anga revoke le ngofo mau po le pep fanga ko kurifiki pa se ka ko me mo nga ko nga ka fa penga ngar ka fa le anga le au fa le anga le anga ko i moroko ngi ka mai ki fa ko afa au umere vi viske po fe ku nga o mai orai o mai lai young free e innocent ma fo ai ku u ye e ka maroa io ku u ye ni ko inga assignment fa pe o e makua ka fa le anga o e maka kiro pi fa mata i tu kulova kiro solo po fe fero ro ye ili ropo o kufa solo mianga ka mai tips fo ie o ai aka nga kai pu e mania nga ka who knows ili ropo fa ia nga me fa pena o ai ake pu e mai sia ka manga i o la fionga pale mia o se mea ma o se mea ropo e mosa sukala ili ropo le mea le fa ia ka marole o le fa asuanga ia e ava ku fa pena